Bwana kama kawaida ndugu yangu Mtanzania, bwana kama kawaida, kama kawaida na kuleteni maguta ya kutosha ofisini kwetu. Maguta ya kutosha, ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong, maguta yapo ya kutosha. Ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong, maguta yapo ya kutosha. Unataka guta la aina gani ndugu yangu Mtanzania? Fika kwa Mr. Luvanda. Ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong, maguta yapo ya kutosha. Ting tong ting tong ting tong. Ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong, kama kawaida ndugu yangu Tanzania, vitu ni vingi sana ofisini kwetu na maguta yapo ya kutosha. Sio maguta tu ndugu yangu Mtanzania, unataka boxer, unataka TVS, unataka aina gani ya pikipiki. Ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong, ukisikia ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong, ukisikia ting tong ting tong, ni Mr. Luvanda kutokea Dar es Salaam. Unataka pikipiki ya aina gani na uko mkoa gani? Bwana, ting tong ting tong ting tong, tunajihusisha na uuzaji wa pikipiki used kuanzia shilingi 750,000 na kuendelea. Bwana, ukisikia ting tong ting tong, ndio mwenzao.